Američki investitori zainteresovani su za ulaganje u Crnu Goru, poručeno je sa panela Trgovinska misija SAD-a koju je organizovala Američka privredna komora. Statistika pokazuje da su najviše zainteresovani za ICT sektor i energetiku. Prva trgovinska misija Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, koja okuplja 22 američke kompanije iz ICT industrije čistih tehnologija, pokazatelj je crnogorskog komercijalnog potencijala. Trgovinska misija poslužit će kao korak u daljem razvoju bilateralne trgovinske i ekonomske saradnje Sjedinjenih Država i Crne Gore, što je jedan od glavnih prioriteta ambasade. Cilj je, kako je naglašeno, da gosti iz Sjedinjenih Američkih Država upoznaju ključne donosioce odluka u našoj zemlji, ali i prepoznaju poslovne mogućnosti. Posebno nas raduje činjenica da misija okuplja tako veliki broj kompanija iz ICT i industrije čistih tehnologija, jer je ključni strateški prioritet Američke komore upravo digitalna transformacija crnogorske privrede i društva. Imamo veoma aktivan komitet za digitalnu transformaciju koji je i prepoznat kao jedan od glavnih pokretača promjena u ovoj oblasti. Jačanje bilateralnih odnosa Sjedinjenih Američkih Država sa Crnom Gorom je prioritet, posebno sa predstavnicima privatnog sektora. Ovo je najbolja trgovinska delegacija koja je ikad došla, posebno što je fokusirana na ICT centar i energetiku. 30% našeg BDP-a dolazi iz turizma. To je ono za što smo mi posebno zainteresovani. Američke kompanije sutra će predstaviti zainteresovanim crnogorskim partnerima svoje servise, usluge ili proizvode u okviru B2B sastanaka.